Kai Jones. Dyma Mike Hayes cael ei figilio gan Ashley Evans. Hayes yn gwneud yn dda yn edrych am Kai Jones wedi parhau ar hediad. Miles Davis. Cleworth o'r blaen troed. A Bickerstaff mi oedd Morris allan o'r gol. Noah Edwards. Cyfle i roed y cofis ar y blaen. Wel, chydig bach o smonach gan Morris yn fan yna. Ac Edwards bron am anteisio. Bras. Caernarfon yn mynd yn uniongyrchol. Kai Jones. Bickerstaff. Miles Davis ydy'r amddiffynwr. Jake Bickerstaff. Bickerstaff! Oh! Smonach go iawn y tro hwn gan Ashley Morris. Jake Bickerstaff. Wel, yr ergyd yn rhy boeth i'r golwr. Caernarfon ar y blaen, 20 munud i chwarae. Miles Davis. O, na chi, bas. At Ben Amwn. Amwn! Bras ar arbediad a'r cliriad allan gan Ryan Williams. Davis. Ol unwaith eto o'r bas at Ben Amwn. Georgievski ar peniad. Allan gan Ryan Williams. Sam Smith. Ond dyma'r capten, Kane Owen. Owen! Kane Owen! Wel, mae Wilson i gamgymeriad gan Ashley Morris y pen arall i'r cae. Pan oedd Caernarfon ar y blaen. Fydd Lewis Bras ddim yn hapus efo hwn. 34 munud wedi chwarae, mae'n gyfartal ar yr ofal. Owen. Ar gig gornel. Hayes ar peniad. Dyma Nathan Wood. O, mi gaiff Owen. Gyfle arall, mae yna 2-3 ar y postyn pella'n disgwyl amdani Sam Smith. Heibio'r nod. Dihangfa i dîm Hugh Griffiths. Kai Jones, wan, lle. Mike Hayes di hwn. Miles Davis sydd yn amddiffyn. Mae Bickerstaff yn y canol. Mae Kai Jones yna hefyd. Dyma Mendes. Angen y cymorth Noah Edwards. Mendes wedi parhau yr ediad. Mae yna le i Noah Edwards. O, mi agorodd amddiffyn pen y bont i Noah Edwards. Owen, at Wood. Camgymeriad gan Nathan Wood. Dyma Noah Edwards. Bickerstaff. Kai Jones i'r dde. Mike Hayes i'r chwith. Creisiad i'r canol. Jones! O, Kai Jones! Oh. Wel, oedd hi'n unau richel neu'r isel iddo fo. Georgievski. Miles Davis. Sgilia rhagorol gan Miles Davis. Creu y cyfle i Nathan Wood. Cic gornel i ben y bont. Owen. Ar gig gornel. Del allan at Nathan Wood. Cyfle arall i'r capten i chodi hi'r canol. Lewis Harling! A mae pen y bont ar y blaen. 20 munud o'r gêm yn weddill. Lewis Harling amser y rediad yn berffaith. Edwards. Ar tafliad. O, Sam Smith, wanta. Oedd na lawion y fan yna. Dyna'r cwestiwn mae Hugh Griffiths yn ei ofyn. Wel, mi edrychodd Mr Hugh Jones. Na, medda fo. Cleworth. Noah Edwards. Noah Edwards. Da ni'n hwyr i mewn i'r amser sy'n cael ei ganiatáu gan y dyfarnwr. Y croesiad yn cael ei chlirio allan. Edwards. Mae disgyn i Bradley! Sean Bradley! 94 munud ar y cloc. A dwi'n siŵr y bydd cefnogwyr y Bala yn dathlu gymaint ac yma cefnogwyr y Cofis. Yr oce, o'n fanna'n disappointed bod ni'n gorffen y gêm efo dro. Especially efo ffordd ni'n chwarae yr ail hanner ni'n chwarae lot gwell na be nathon ni chwarae hanner gyntaf, so yeah, disappointed. We went in 2-1 with 10 seconds left, so of course it's really frustrating to concede that equaliser. I wouldn't say it wasn't deserved. They were pushing hard. They did have chances in the game. The pitch was really lively. I can see they've worked hard at the pitch, but it is a lively pitch and it was creating chances at both ends. We just couldn't hang on in the end. I wouldn't have said they created loads of clear-cut chances in that last 10 minutes, but they were putting a lot of balls in the box and we were giving away some daft free kicks as well. Dwi'n bach yn siomedig ni heb di ennill o. Ti'n meddwl, os Kai sgorio gol neu mynd 2-1 up, dwi'n meddwl bod sy'n ni di mynd ymlaen i ennill y gêm, ond yn ei weld, yn y ddau decision mawr i gweld eto ar y teledu, ond na, di chwarae weit da heddiw. We need to make sure everybody's ready for the playoffs. We don't know yet what the 11 will be, or even know what the squad will be.
You know, I've learned an awful lot about my team throughout the season, and we're at the stage now where we just need to put into practice what we've done all season. I think, you know, if we play at our best, I think we can win the playoffs. Dwi wedi siarad i Scott pan adael y clwb ar y dod heddiw i wneud ffardi i edrych ar tîm ni a gweld un o ddau pethau falle dwi'n methu. So, neis i gweld o'n ôl yn y ganrif fan dde ac dwi'n dweud yna gael sgwrs mawr efo ac mae wedi gwneud dim bach o gwaith catri fi.